So nk'uko bisanzwe dore andi mahirwe ku muntu ushaka kwibikaho bizinesi nziza cyane hano mu karere ka Bugesera. Ngira ngo murabona ko mpagaze kuri kaburimbo, hano nje kuhabereka bizinesi y'akabari. Ngira ngo murahabona mu mahuriro y'imihanda rwose ya kaburimbo, ahangaha mu marembo ya stade ya Bugesera. Ngira ngo murabona iki cyapa cya Skol kinini, ngiye kuhabereka imari y'akabari nziza kandi irimo igurishwa amafaranga nakwita ko atari menshi ukurikije n'iyi karitsiye uko imeze. Mbona guhera kuri iki cyapa cya Skol aho gitangiriye, niho iyi mari yacu itangiriye, ugakomeza ukazamuka neza neza ugashyiramo aya mazu yose. Ngira ngo murareba uko bimeze. Aya ni amarembo y'aka kabari kitwa La Preference Bar. Ni ukuvuga ngo hano hantu La Preference, ni ukuvuga ngo aka ni akabari keza kari kuri kaburimbo ahantu heza. Iriya ni stade hepfo gatoya. Ngira ngo murareba akabari uko kangana. Ni akabari kanini cyane, kubatse mu buso busanga 1,200. So hano kuri iyi kaburimbo ngira ngo murabona imbere gato karagenda kakagera kuri biriya biti bya gasiya binini cyane. N'aha ngaha mu rutoki gukomezamo inyuma haragenda hakagabana n'iriya kaminuza ya Online ku bantu bazi muri kano gace. So ahantu heza rero kandi mu by'ukuri haboneka n'abakiriya benshi cyane. Uyu muntu yifite ikibazo cyatumye ashyira ku isoko. Aya ni amashuri ya FAW hano imbere, Maranyundo Girls School. Ngira ngo hano abantu benshi barahazi. Hanyuma aya mazu yose nk'uko muyabona arimo. Ngira ngo aya ni amarembo y'ako kabari. Iriya ni entrée ya kabiri ijya mu gikari. Ni akabari gafite buri kimwe cyose, gafite sale nini, ni ukuvuga ngo ahantu hose ni hagari. Inyuma ibikoni birubatse, kari gasanzwe gakora, ngira ngo murahazi. Ikindi nuko gafite amatuwarete ahagije mu buryo bwose, nta bya bindi ay'abagabo ay'abagore. Ni ukuvuga ngo biratandukanye. Ni ahantu heza kandi hanini hasa neza, hakorerwa ubucuruzi rwose. Aka kabari ni miliyoni 210 n'ibiganiro.